Hello namite ho avialin ihung ki mutu ki tawvin tu ni khu nisim sagi a hla som kumsang ni le som ni langa ni kho in jong mun choma pa na thu su la khom ho ei ho pa wa hin ki le do ho hin chuta le ei ho pa mo nga hin ki su do ho simphong na in nei ki di o hin pi bola chi hi simphong na in ei ji hom ti le WhatsApp group ho a thu su ana sim do lo ho dinga YouTube langa ngai tam pi heu min na hi chi a hi amon ana ngai tho ding wa chu simphong na hung ki nei ham ji a hin hi chi chun muntina ku na thu su ngai dinga hi chi channel a hung dut kit zo se nam mi te zo se ama sa pen na bon chawin ka hin lim ma sa pen win tu hin khungai sot lowin tu su chana simpan taw hitin chota le mi abang khan hen tu su hi ei ho pau mama kisima hi ji hin ga ki le ti ho hi sot na sajab jin na hi ji chon tam zo tu su la ho zo ei ho pau mama hi het su ke u hin na hi ji a chu simphong na se na yutin ki holim ho hi neu khat na tam sa da ji taw te ti chu het sa na ka hin ne hi in hi ji chon tu su anangai pan taw hiti ama sa pena hin zan hi sun lama Supreme Court a Chief Justice of India BR Gavai in ki he na thu tan na ania pan in lawyer khan in lekha lomin ana sep in chule akyang ko a setting in ana go in security hon ana manovin ana puido atawve achi sa September som la gup ni khuwa Madhya Pradesh gama Khaju raho muna Hindu te pathin Vishnu lai song lim nung koi kit dinga public interest litigation PIL khat ana chu CJI BR Gavai in ana san pi lo ji a lethu na a senior advocate Rakesh Kisorin ana bulhu hi Rakesh Kisorin milun BR Gavai lekha loma ase achun Hindu sakho kinoi si na hi India in kingai thim thailo ding a hi tin ana same hi chi thil so chu Congress in sangta in dem na ana nei je chu cho hin ei ho pau ma ki se hin na le ho chona bol da tautin tu na ban ana sim pe utin France Prime Minister Le Cornu apan muna ku na ki hlen do kal thakhat ling nai lowa haina anei thu ana simutin achi sa September 9 ni khwa France Prime Minister radinga ki hleng do milun Sebastian Lecornu in thakhat ling nai lowa zan hi October 6 ni kho in apan muna kun haina anei tai aman haina lekha ase chu France President Emmanuel Macron in sanpi na anei tai milun Lecornu in cabinet minister dinga ahleng ho chu atamzo alui hongan atha hlen kit ji a opposition hon sangta adem na anei hi Lecornu hi France gama achi sa kumni sunga Prime Minister Vial nga chan ki hial na hitai chule ama pa in Prime Minister panmun hi ni som ni le sagibo alo manji in achi sa kum 1958 apat France Prime Minister panmun tu hola a achompe na hitai ati thakhat lingnai lowa akilhan do okal thakhat lingnai lowa apan mun chu haina nei hin na chu se bola thakhat lingnai lo haina nei ham ti chu I hin sim vin het su ke diu hin na tu na bana na chi pe utin Sanapati ya gari khat barak vadunga kitang la mi khat mol lem zan hizan khangkim 1:30 am vel chun mawa kon Sanapati lam zona thei iko gari khat kathikho karong muna MT Zion Higher Secondary School kom barak vadunga akitang la in mi khat amol lemin chule mi liya ki tong kha ina hi to si na thina tu pa hi gari driver apang new marama kun luikang zona akum som ni langa hi athilong chu police ho zaw na in khomi hon anala do ovin insung mi te hi nga pi do na ananei tawve hichi to si na ki sukha na nei ho chu taiba pol akum som ni langa eso khangba maram bazar Miss Wichun Thiliu akum som le sagi dio asabau khongsa khul epi liangmai tapho Miss Widai Liu akum som le sagi dio chagenbo khongsa khul khuno epi kangla tumbi Mr Lungbi Michael akum som nilali eso Solomon Maram Bazar akisukha ho hi jending in Sanapati District Hospital a po lut na hitawve chu zan hizan 1
12:30 am akiti le chun jing ka lang hung hiding ti na hin na la ya chu ko ven khat barak vadunga hi hla hi in risu hin tuna ban chi peyutin Nepal gama guhaju mun chim to ki saya mol lem mi som gup hling ta achi sa ni thum sunga Nepal gama guhaju le mun chim to ki saya mol lem mi som gup ma hling tai Nepal Home Ministry in thupun abol na achun district som lakhat sunga tuilit mun chim ji in chapong som langa pan na in mi som gup amol lem tai ati Lam district a guha zu ji a tuilit mun chim kol phe chule gari to sit ji in mi som thum le sagi athi in Panchathar district a mi gate Udekpura thum Rautaha na thum Kavri ani Khothanga ni Sunsari Morang Mohattari Sinduli le Sindu Phalchok district ho a mi khat chi amol le move asei ha thimin gamdang kho ho hi sei ha thimin an he thimutin na Nepal Army Nepal Police le Armed Police Force APF fon buina to mi pi ho hu do na in pan ala jingovin chule athite in sungmi te Nepali sumdang ka 2 lakh chi pi ding in government in phondo na anei tai chule hi chi to sit ja ki su kha na ki to kha na nei ho zo si manbeya ki zen ding a hitin National Disaster and Risk Reduction Management Authority NDRRMA in phondo na zong ananei tai tula hi guhaju na mun chim he ki ha sei le na hi ji in mun tin na hin landslide ji chata le guhaju ji a athiamong hiti na ki sei jing in na tu ni chan ge in jong athiamong landslide ti ho hi athip nai poi aban chi peyutin more khupi sunga sumdon na ho to ki saya HDC in tu phun bol Hills Tribal Council hoto kiza amat lowa sumdon na donation more khupi sunga koiman amo bol ta loading ovin HDC to suchun het sa na a hin nei na hi tu lai ko ki zo mi pi hon sumla pa ya ha sat na linta atu jing layu wa more khupi sunga sumdon na donation a jing hi phamo a ki sa le 18 a sayuve koi tabong mi pi ki loi khom na hi han aba khai hi han nam le hobung akun he jong le alo theilowa a hi tia donation le ticket zu bolding hon a zui diuwa HDC in dan a siemin hi chi dan chu zui chi ding in tim na aneu vi na hi dan ho chu a hi le mi pi ki loi khom na le aba akai chubana mi mal chunga donation bolding hon a bol ma sanguwa HDC het sa na le phat sa na le kha akila ding wa hi Hobung hole Hobung Department hon a bolding a hi le more Pastor Fellowship MPF Chairman Secretary phatsa na hi lo le nupi na lekha akila ading wa hi mi pi in jong HDC le more Pastor Fellowship het pi na umlowa unit sung le Hobung sunga donation hungdong ho Hobung a kun hi han adang dang a kun hi jong le koiman anagial kho loading ovin het sa na jong a hin nei ovin a hi hi chi donation chung chang thu hi neo khat ga sein ka ting na kin jong ka pomin na chi donation chung chang hin gal ki pana pan hin sumdon hi iwal be se yang tawin ei hote hi chim yang om momong tan na mun khat ni chi do le lampia koi mi koi sa hi ki hello don la kai ngan abong khat le viang sung langa pana laya pana chu heta hung ki dong loi chuta le ichi do na lampia yong amun muna sum ki dong loi ti ho hi chim hi om momong ta in na ji hen gal hi pau me piwa sum hi ki mo don no tam nyong ka he hin na chen don la kai hi mi gen thei te wi ne la cha ki hol thu te he win hi chi hen don la kai hi tam be se jing ta na chim yang tan gen thei te dinga chu sumyong a ki pizo momong ta pun na hi chi chu hin hi chi hen don la kai hi khanin to more ete bonga hin het pi na khanum halang don la kai bowling ho hin ti hin athui khol chil na ma sahan lang don la kai hi ki bol thei tale ti hin na tu so hin aban ana chal pai lewan Federation of Haumi FO Heisin Indigenous Pillar tundo na nei atin chihiga asim lewan zan hi chun Federation of Haumi FO Heisin Infal East Sombung Kabui
hunzau muna yek salai chon le khan zui gamgi zat lenam indigenous ho kizi na sung khom pi khat tundo na ananei je hichi yek salain a hop zat lenam som ni langa akon lam kai hole CSO tampi in pan anala uve hichi sung khom pi a manipura gammi indigenous a hitia kimin pha ho chu aimol anal chiru chothe inpui kabui kharam khoibu koireng kom lamkang liangmei mau maram maring meitei moyon monsang poumai puram rongmei tangkhul tarau thangal le jimi a hiuve hi changchu yek salai na hop zat le nam som ni la nga chu chu hi atiu hin na chalai la awang hin indigenous manipur mi a kisim ho cho mo si si hi chalai la awang hin thado ko ki te wang khat cha yong izau pu win nai hoi kina na wang win thado yong ki sun pon ku ki yong a ki sun pon aban ga simbe le hon FOH Vice President Dr. Kamei Hera Kabuyin hichi khom pi hi yek salai chule indigenous ho chon le khan chintup na ding a kitung do hi ati chule gammi hon how leipa kang leipang gam hi vian tup jing ding in team na zong ananei je FOH President Sapamcha Zadumani in dan di lo le gu thima hung chau lut mi ho akon Manipur vian na ding a hichi sung khom pi hi kitunga hi yek salai apang zat le nam zo si ki tho khoma Manipur vian nga ya hi meitei tangkhul kabui a hi lo le thangal chule adang dang ho apan khom lo le achan chi uwa Manipur viang tup zo povin te ati hichi sung khom pi ki tungdo ako na vano in Manipura agammi indigenous di chan ho a het thei di wa hi ati Zadu mani chun Manipur sunga hi indigenous a hi lo wanga Manipura chianga het pi na kinai citizen zong tampi au me Manipur ven na ding a hi indigenous hi hen non indigenous hi zong le pan la khom chi ding a hi ati chu sa hin na Manipur sunga indigenous mong Manipur mi hi mong ho som ni langa hi sunga asut wa tun do na cho zan ni khwa chan ne yu hin hi chalai la awang hi ho wang hi foreigners mi mong a hei simo mong dan hin na khat cha ki sun poin na i ve le tu yang hin hong ke chi tan tha do te ta me ri tena pom wang in tha do yong a sun di po vin na ko ki che le ei le chon am ho chon Manipur mi ai po ve foreigners mi hi ve ta se ei ti a chu ei hin do pe yong cha hin na chu hin ka hin sim do aku na chu lungge long na nei ding hin hin tam sei dang ka ting thu hi ha sia le sei hilom jin na ja chu ei ho pau ma ka hin sim ma hin chu yo ipi doi le tup nei ham ipi ji ham ti so i het so ke di wai tai tu na ban ana chi pe yo tin ki ho cham dinga NSCN in ZUF ko na nei atien tu chana naga political solution kita san tu theilo hi naga ki loi khom na chum chuma ki bung khen na le achung nung ding ki chuna a umji a hi tin NSCN GPRN lamkai salem yang gang mei in asei hijito hlon in ZUF to ki ho cham ding in ko na anei na hi Zanhia Noni District Headquarter Longmai 3 Baptist Church Community Hola current political situation of the Naga chungchanga interaction program ki man na achun Salem yang chu Naga political ki ho na a hi chi lajing a hi in hinla Naga ki loi khom na chum chuma ki bung khen na achung nung ding ki chu na a umji in a lo thing thei poyati ki pun khom na hi apoi mo in hiji chun ki ho cham ding in hung uvin tin ZUF lam kai ho team na le ko na anei na hi aman na sei na achun Naga function chum ho ki ho cham na ding in GPRN NSCN in Olive Branches Mission to gon khat ago nge ati hi chikin go na chun Zailet Zalen Rong Region Chief Administrative Officer CAOL Gonmei Deputy Kilonsar Gaibidim Kamei
KEYA affairs palai ho RNCM RNLPM RNSOM RNYOM akun lamkai ho village council longmai area VCLA akun lamkai ho NSCN Zailet region thalhenga lamkai ho Charles lamkai ho social worker village chairman le secretary chule khangtha lamkai tampi injong pan anala ovinahi chu hin to kan simla si chu pan la si chu hin na chu NSCN NSCN in ZUF te ki ho champi dinga ko na anana yu to kisaya pan anala ho si hin chu ta le ho champi dinga ana ko nau tu su chu hi tu na ban ana simpai ki no tin Khoibu Kut Manding Marine Student Union MSU in Zada atin ana simpai lewan mi them khat Khoibu trai tia ki minsa kiloi khom na khat in ahung hung ding tu ni ni khu October 7 2025 tu ni na le maring zat le nam in asim hoi akhan tosa khang sim wang khuwa Kut Manding to ogun anei chu Marine Student Union MSU in Zada na ana nei ji Kut Manding ki ti chu Marine Student Union MSU in Zada na nei hi achi sa Saturday ni khuwa MSU in thupun a bol na achun Marine tribe ma kun ki hianding dei mi hon hi chi Kut Manding to ogun anei hi mi mal phat chom na ding ki hol na hi ji in Zada ta a hi ati hi chi ki loi khom na in tribe tumbi a het pi na ding a India le Manipur government chule GPRN hi nga nge na anei jing hi Marine mi te ki asu na ding to ogun na hi ati hi tawanga hiantum lungput ki nei hi mi pui si thei a hi se hilowa Marine chon lekhan hin chingjing ipu ipa teu musit na zong a hi Marine pupa gama hai chin bong nit nom hi kimang thei loading a hi tin MSU chun a seiji loi tum khanin zat le namdang ka hitai ati le akin ho mun choma aki bol di wa hi Marine te pupa gama ki bol thei loading a hi ati chule boina so sa thei kin gon bol loading in gi na zong anei in hi chi kin gon ji a buina so le kin gong hon mo ki pu di wa hi tin MSU chun gi na zong ananei ji atin chu hin MSU chu Marine Student Union a hin na Marine Student Union chu MSU ki ti hin chu Khoibu ki ti khan hin tribe khan hin Kut Manding a hi anagono hin chi anagono chu Marine Student Union hin phalpi na ananei lo hi tu na ban ana chi payutin Kutu in economic blockade bolding a phondo na nei atin simleuhan achi sa October 2 ni khwa makhan khu Indira Gandhi International Tribal University koma kamgin len chongloi hunama puimong le voho matdo ding a achi sa October 4 ni khwa Committee on Tribal Unity Kutu in Nidan 48 sunga phat na pi nunga jong government in don selawa koizi in economic blockade bolding in phondo na anei tai Kutu into phone a bol na achun zat le namte ni ki ka gamgi a buffer zone ho vet swiding Ministry of Home Affairs in gel kho na anei lo ji in kuki zo cha tel a bit lo na ji a ginchat na hitayati Nidan 48 phat kitipi abei to hlon in buffer zone ho vet sui na ding a ngi na kinei ho kisu bulhit masang le makhan le lei kham hong pu pi ho pa a kang pu pi a pat Charachanpur a lam ho abit na diuwa security a ki gon masangin October ni sim 7 jan ki mapat October ni sim 9 jan kim chan economic blockade bolding in committee in phone do na akinei tai tin tu phone ki bol chun ana seiji na hi chu hi in na achi sa de 2 October ni khuwa kamgin len chongloi anaki puimonga anaki vo na chungchunga chu Committee on Tribal Unity in Nidan 40 laya se na hin 48 sunga hi mi vo ho vet
khul do dinga hi ana sei hi ana sei le hin government hi chi hi aphat ki ti pi hong ya thing tan a ki ti pi thin wanga chu government in don se lowai nei ji wa chu date 7 ati le hin zan kim tilang tu ni ni tha tu ni ni khon ni tha zan ki ma pana 89 date 9 ni chan zan kim chan hi phat tip lowa chisunga hi economic blockade ki bolding hi tai ta ko tu committee on tribal unity in phun do na ana ne hi hi chan chu tu ni ni khuwa news ila khom wa sim thaya hin su do wa hin sei do wa hin sim do cha hi in hi chi ji chun tu su ho a chai na chan gia hin ngai ho zo si na chung chi wa ki pa thu ka sein tu su hong ki sim ting le na bong khan hi langa hi spelling hi hong ki ji dan hi mistake hong umji na spelling mistake hong ting le hin langa hi a ki sei thei ji pun na hi chi ja chu abong khan in na tu sei chu adi poi tiang hong diu hin na su di an ki su di man lo ho chu a sei ji hong umji lo tan hi chi jun ki he thi mo he ten tu su chu i he thei wa jong le ki pau min i he thei zap lo wa yong le comment box a hin sei utin ki pau min tu chan gia thu su hin ngai chai zo si na bon cha chung wa ki pa thu kan sei kinin tu ni khwa dinga tu su hi chan hin ana chai tau tin aban tu su lang le ani ki mutu ki tau hi te